Kisumu County. Pod wantiere weche mag arita. Obile County ma Mombasa osechako timo pedha ni kweth jonjore mane one wang' dede ma CCTV ka monjo kendo kwalo jopiny e alwora Malaysia e od bura ma Nyali Mombasa. Monj mane otimore kar saa 5 motieno koro kelo luoro ne jodak e alworano. Mabende koro ywak ne obila mondo omi ochak chenro maluorore e gwenge marakore gi jonjorego matiyo gi apiko to manore gi beti. Joja oko nigi ler. Pichani mar wang' dede ne omako ji adek mane oting'ore e apiko kar saa 5 motieno e alwora Malaysia e od bura ma Nyali Mombasa. Kae, ji ariyo kuomgi mane oting' ne olore apiko kagima gidwa donjo e rangach, bang' neno ji ariyo ka wuotho gi tiendgi eka gilodho beti kendo monjogi. Jagoni ne oyudore kuma diny bang' jonjorego dinone kendo kawo simbe, mabende chalni ne gichune mondo mi oor pesa mane en godo, eka bang'e to gimaye simuno e ywaruok mane okawo chiegni dakika mohewo 5. En gino masani oolo koyo ne jodak ma alworano makoni sani giloro ohelni ka piny pod chon nikech luoro mar kweth jonjorego mamanore gi bete. Kutoka nje tulikuwa tumefunga gate, so tukasikia kuna commotion huko, kuangalia kamera kuna jamaa walikuwa wanataka kukata mtu. So tukajaribu kupiga kelele wachaneni na yeye nini mbaya, lakini hawakuacha. Ni kama walikuwa waizi na wale vijana wa mapanga. So walikuwa na guts ya kutosha, kwa sababu if they can ask wale vijana toeni pin namba zenu, wanaangalia mpaka salio. So inaonekana hawa ni watu hawaogopi, ambapo wanajua area hakuna usalama. Vijana wanatembea na panga. Vijana wengine hata wanagonga milango. Kama mwezi uliopita waligonga kule milango mbele na wametaka kaba kwa kila mlango wa jirani, kila mlango wa jirani, ili unapotoka tunaenda kusaidia wale wanapiga nduru na wewe anapita wewe na panga. Saa ikifika 6 ushafunga biashara tayari. Na uchumi wenyewe ndo huu, sababu ya insecurity. Vijana wanatembea na bodaboda, wanapora watu. Kata kamano, komanda marubila kadhodna mchumbi Ali Nuno neo yango nigise chako timo nonro mar pedho achijego mane picha omako. We have deployed heavily. We have put some specialized teams on the ground, and therefore operations is ongoing. I want to assure the people of Mombasa that we will not allow these boys to come back. We have neutralized them, and therefore we will remain on top of things. Hili swala limeathiri paka wenye nyumba hapa. Kuna watu wana azma bado wanataka kuondoka mtaa wa Hame, ambayo itaweza kuathiri katika watu ambao wanatarajia kupata mapato yao kupitia rent. Saa hii kuna vijana wanatembea waking'oa token za watu. Kama jengo fulani hapa, kuna gorofa ndefu hapa, waling'oa token karibu zote. Penye wanauza sijui ni wapi, maana najua kwamba token ni mambo ya Kenya Power. Tusharipota kwa OCS, kwa OCPD, lakini wanasema polisi ni kidogo. Na hasa hapa hii mahali ni area ambayo kidogo wanafunzi wa university ndio wanaishi. To bang' fwenyo ni picha mar wang' dede ne menyogi, achejni ne otoyo picha ne gibeti kapok giwuok. Obila olero ni midhiero mantiere en ni chike mapacho ka podi yiene doho weyo achich thuolo kata ka osemake, gino mokoni osebedo ka ng'uko chenro mag obila e temo kedo gi jonjore to chutho e kor gwenge. Kitu kinashangaza ni kwamba kuna vijana wanajulikana. Maana kila siku wanashikwa na polisi, unaona wanapelekwa, after 2 days unaona wamerudi kwa mtaani. The same guys watakuja kushikwa tena. Sasa ni kitu kimeendelea na ni kama kuna watu wengine wanajua. Because yezikani kila siku wewe ndo unashikwa alafu tena wewe ndo uko nje. The process about the litigations and etc., it is an issue that we need to discuss at a very broad level, because every day you arrest, they are out, you arrest, they are out. This is a challenge because of the weak legislative system so that we have. Inaomba serikali kupitia hiyo CCTV footage watafute hawa wahalifu wapatikane mara moja. Ywak mag jodak ma alworani en ni obila udhi nyime kod wuotho gotieno mar garo jonjorego masani donjo e kor gwenge kuma ging'eni obila ok chopie. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. En wach ma lit ahinya. Wan gi geno ni kweth mar arita biro timo duto maginyalo mano ni kweth makamagi